reka yumve gatoya. Imuhiri wacu iyo nakuriye habaye umwana yari ntore yari umukristu ntiyasiba misa yari akarorero bakunzi ba Ino Media TV muraho murasuhuzwa na ND Rabani aho dukurikiye witwa nde ndagusuhuje cyane aho uri hose ugira amahoro y'Imana nkuko mubimenyereye rero mwari musanzwe muzi ko nza mu mwanya wa comedy mu mwanya w'amafilime ndikarundi n'undi muntu ariko uyu munsi ntabwo ariko bimeze uyu munsi turagira ngo tubatangirire ikiganiro cyiza cyane muri buze gukunda muri benshi gusa nkubwira aho utarakora subscribe like ko wabikora kugira ngo inkuru zacu ujye ubasha kuzibonera ku gihe. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'umuhosore nyamuziki akaba ari n'umwarimu mu bijyanye no muziki niwe tugiye kuganira kugira ngo nawe ubashe kumenya ese uyu musore ni muntu ki, ese akora umuziki umeze gute, umwanya n'uwawe ntucikwe. Turagira ngo tuhagere rero nubwo atari buzi neza ko uyu munsi turi buhagere ariko niwe tugiye kureba amaso yanyu ntabe kurekaza. Amahoro umusore. Muraho neza. Twari tuje tunyuze hano gakeya twagira ngo tubaganirize, sinzi niba mwatubonera umwanya tukaganira. Nta kibazo. Nta kibazo. Amahoro cyane. Amahoro y'Imana nabane nawe. Bo uyu munsi twifuje kuganira namwe. Twifuje kuganira namwe. Tumaze igihe tumva amakuru ko uri umunyamuziki ukaba n'umuririmbyi ariko ntabwo twari twabasha kukugeraho ngo tuvugane, niyo mpamvu twifuje ko uyu munsi tuza tukaganira akanya gatoya. Ndi artiste, ndi umunyamuziki nkuko bivuze. Yego. Murakoze cyane. Gusa kimwe baratwibwira ntitwabamenye barako mbengwe. Yego. Bo njyewe nitwa ND Rabani cyangwa mu magambo arambuye Nduwayo Rabani, nkaba nturutse kuri Ino Media TV, nkaba nifuje ko naza tukaganira ndetse ukanaduha ku muziki cyane ko nanjye nkunda umuziki cyane. Bo nawe rero ndagira ngo utangire wibwira abakunzi bacu ese ninde tugiye kuganira, ese ni muntu ki, ese akorera he, mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, nanje nitwa Iradukunda Roger canke Rogers. Nkaba ndi umwe mu barundi baba ngaha mu Rwanda. Yego. Abantu b'umucuranzi. Nkaba nsanzwe nkora ibyo benshi bita karaoke, benshi bakora mu gisoko. Yego. Ibyo akunda gukora cyangwa gucuranga mu makwe mu mariage cyangwa mu event atandukanye. Yego, nkongera nkakora traditionnel y'u Burundi. Traditionnel y'u Burundi. Urakoze cyane Roger. Uragira uti urumwe mu barundi bari mu gihugu cy'u Rwanda barimo gukora umuziki w'u Rwanda. Mu by'ukuri ngewe amakuru yawe ntayo narinzi neza ariko icyo narinzi nuko uri umunyamuziki. Ese umuziki ukora wigiye mu Rwanda cyangwa se wawigiye mu Burundi wenda ukaza kuwukorera mu Rwanda cyangwa wigiye mu Rwanda ukabawukorera no mu Rwanda? Oya, muziki nawe wigiye mu Burundi. Nawe wigiye mu Burundi mu gihe rero nabandi nga mu Rwanda kuko ariko ko kazi kanje numva ntezo kwigaragaza. Nicyo cyangwa nkora tu. Bo tutarajya kure wenda ngo utangire udehe ku muziki
hari uburyo umuntu akora umuziki runaka ugasanga bigize ese umuziki wo ukora ni mu rwego rwo kuba wakwicara nka hano turabona hari ibyuma bitandukanye, ni mu rwego rw'uburyo ushobora kuba wakwishimisha ubwawe cyangwa se ubikora mu buryo bwagutse nka business? Mbo muziki kimwe ni ingabirano yanje, ni tara yanje, impano yanje, kuwukora ni ingabirano yanje, ariko ubundi mwanya n'umwuga niko kazi. Yes, umunyamuziki niko kazi. Hano urabona ko hariho n'ibindi byuma, fise na studio record, nuko bimwe bibitse bitari hafi no recordinga recordinga. Rero umuziki twe muno mwanya nuva ko umuziki kuwukora ntiwo vyita kari business. Oya, vyize kari business hari ukuntu uba wihena. Abo n'ikintu kwiturimwo hanyuma twagishira habona. Roger, urakoze cyane. Tutarajya kurendagira ngo ubanze udukubitiremo akaziki gato cyane, wenda nk'indirimbo imwe cyangwa imwe n'igice, tubanze tuyisangize abakunzi bacu kugira ngo twese tubashe kurushaho kumererwa neza. Umwanya n'uwawe. Murakoze. Giye kuturirimbira indirimbo yitwa gute Roger? Indirimbo yaho eka yumve gatoya. Imuhiri wacu iyonge habaye umwana yari ntore, yari umukristu ntiyasiba misa, yari akarorero murunganwe. Uyo mwana ikati yabo yarakunzwe ikayaraku ho, yari umuyabaga yarezwe rumu, yari akarorero murunganwe. Yitwa Tiroginka yasa n'irirenga, yitwa Inka yaho yasa n'irirenga. Sokwama nicara kuri kakagezi kumucamo amwe yaburaca, neza amaso yuko yogaruka ajanzaniye wa mutima. Yitwa Tiroginka yasa n'irirenga, yitwa Tiroginka yasa n'irirenga. Okay, ndagira nkubwiza ukuri wowe utari hano hantu hahiye mugani wa yamvugo. Uyu mugabo ni umunyamuziki rwose, nanjye ndabyemeye. Ni umunyamuziki kuko uburyo atwaramo ukuboko, uburyo atwaramo ibirenge arimo kubyina, n'umuziki arimo no kuwukora uburyare, mu by'ukuri ni umuhanga ku rwego rwo hejuru. Roger, mumaze igihe kingana iki ukora umuziki? Maze imyaka 8. Imyaka 8 ukora umuziki? Yego. No kuvuga ngo watangiye umuziki hashize imyaka 8 ukora umuziki. Watangiye igihe iyo myaka ishize ukora umuziki nyane ukora umuziki. Ni nacyo gihe wawutangiriye kwiga cyangwa nacyo gihe nawutanguriye? Nibwo watangiye kwiga umuziki, ubwo hashize imyaka 8 nibwo watangiye kwiga umuziki, nibwo watangiye no kuwukora. Yego. Dukubitira kandi karirimbo tugishyushye. Gwari gwarukundo
nama ndakubwira ibuka ujya munsi naza kukurara wari ugeze kure nakubonye untera agahinda numva biranse mu nda amusozi yuzura amaso cabaye icibutso cy'umutima wanje yabaye intimba y'umutima wanje cagiye cy'umubabaro abansi baratwenga twenga abakunzi nabo bamwe bakaganya uzobirabe ugeze mu marira uzobirabe ugeze mu maganya uzobirabe igihe uri kura ririmba anje sinigeze menya sinarinzi ko marira y'urukundo sinarinzi ko nawe wonkunze sinarinzi ko wonyihebera bavuga iyo numva nayo kitwengera wino rukundo ekusa nayo kwiteke ashaka kumva iruhande ntamuvuga nkakumva nagomba kuba aho twenga nkakubona sanze biziko ngenda n'inyama mugayo ihorero uraziko nashobora kuguheba iyo ataba wewe ahari impene haba hari igiziko sinshobora kuguheba uko nukuri mu buzima numva birasimunda Roger no kuri ntakubeshye natwawe pe natwawe pe nuko nshaje ubundi nakabaye nanjye nakwiga umuziki kuko uburyo kirimo gukoramo uyu muziki mu rwego rwo hejuru umuziki ni nta myaka nibisa imyaka ubu nanjye nawe ga nkawufata bana bintu gushaka kabisa duhere no kabisa Roger ndatekereza ngewe ushobora kuba uburyo ndimo kumva umuziki wawe urwego uriho nanjye ntabwo ndimo kubasha kurusobanukirwa neza ese Roger hari abantu ujya ubasha kwiga nk'uko twari kwigisha nk'uko twari tubikomojeho bakagaruka bakakubwira ati natwe tumaze kugera aho twigeza cyangwa se byarananiranye cyane rwose ndabise benshi bafite ahantu henshi bakorera ahubwo nigishije bari mu Rwanda cyangwa ni Abarundi? mu Rwanda ni Abanyarwanda bari mu Rwanda abanyarwanda umaze igihe kingana gite mu Rwanda? imyaka 6 kandi nigishije henshi SOS Kaciro narigishijeyo nigisha abana bato piano na gitari n'ahandi henshi ubu na piano urayikirigita nayo bikagenda neza nk'ibingibi piano mvuza batterie mvuza gitari solo gitari bass ariko instrument yiwanje hakuru ni gitari solo ariko n'ibindi bifise ko nosyo kandi ubu no kuvuga ngo hano hari umupianiste hakaza cyangwa byose mbo aha twe tubana turacuranze twese turabamizisiye bamwe nuko atariho batari hafi bafatiriwe hadi tubarana ibyuma bitandukanye umwe zabize icyuma ciwe ariko ufise icyuma cya mugabo Imana yaduhaye ingano yo kumenya ibyuma byinshi ngeze kuri piano ndacuranga yagiye ku gitari solo nkavuza n'igwanje nagira ku gitari bass nta kibazo ariko isima yiwanje undi myada utakuni gitari solo none se Roger nkubaza akabazo k'amatsiko nageze ahantu uragira uti dufite abandi bantu tubana b'abasore ariko uko nkureba
uri umugabo uri umusore Roger? Ndi umusore uri umusore koko? Ku myaka 23 mu Kinyarwanda 23. Ni byiza cyane. Ntabwo turi buze gutinda cyane ku bintu turimo kurebaho hano, wenda n'abakunzi bacu nabo barimo kubireba ndakeka. Ndagira ngo uduhe indi miziki nk'ibiri. Okay. Je mu maso yanjye ntawe uzigera kuruta, mu nyanja y'urukundo nkunda, umaze kunywa gatoya ngakamwe, imvura ikunyagiye bituma njyewe ntora, kuko mbayeho n'igitutu cyawe, nitugera cyose nza kubera iteme, kugira ngo utarira amarira agashoka ku matama yanjye, kuko turi babiri tuzigera tuba habiri, kuko nge nawe tuzatandukanywa n'urupfu, turi babiri tuzigera tuba habiri, kuko nge nawe tuzatandukanywa n'urupfu, cyo nzi cyo ndagukunda, genda gukunda yowe, cyo nzi cyo ndagukunda, genda gukunda narashijewe nawe ndarahiye, n'abanyumvisha ko turi babiri, imitima yacu cyari ngombwa, imboni y'umwe ibonera mu jisho ry'undi, uratokorwa mu maso yanjye nkabyiringira, ni wowe byishimo byanje, ni wowe munezero wanje, kari wowe, ni wowe, ni wowe nshaka kwibutsa ko twembi turi babiri tuzigera tuba babiri, kuko nge nawe tuzatandukanywa n'urupfu, turi babiri tuzigera tuba babiri, kuko nge nawe tuzatandukanywa n'urupfu, cyo ndi cyo ndagukunda, je ndagukunda, cyo ndi cyo ndagukunda, je ndagukunda yo, narashize tutururu tututu umvadi nzirikana yo, isi yacu yameze amenyo, ibyo tubona ubu sibyo biraturyamana twarumiwe, zirikana gusa iryo banga ry'umukunzi, wihangane ubabazwe no kumutegereza, wimama twabashaka kuko ry'umutima, intambwe umaze gutera nigo gutwaye. Roger, urakoze cyane, Imana igumugisha. Ngomba kwibutsa abakunzi bacu ko bareba kwako kantu kanditse subscribe, ndetse bagakanda like, ndetse ntibibagirwe no kuduha igitekerezo ko uyu muririmbyi wacu turi kumwe. Murakoze cyane Roger, turagushimiye. Yego, turagushimiye, ariko ntabwo watubwiye neza ahantu ukorera umuziki wawe, ahantu umukunzi wawe ashobora kugusanga, ese yakuvugisha mu buhe buryo, ese yakwandikira mu buhe buryo. Ndagira ngo niba bishoboka ako kantu nako ube wakabwira abakunzi bawe, kugira ngo babashe kumenya neza, ndetse babashe no kugira connection kuri Roger. Bo ndafise YouTube channel, ndafise Facebook, Instagram. Facebook ukoresha? Iradukunda Roger. Iradukunda Roger. Iradukunda Roger. Hanyuma no kuri YouTube ni Iradukunda Roger. Mazina namwe. Yego. Kuri Instagram
nakoresheje email yanje naho nyene ni iradukunda roger arobase ubwo nakadomo 96@gmail.com. Mbo nimero de telefone nta ndayifise no kuri WhatsApp ni 078 689 yego 14 83. Aha, impamvu nkubajije izi nimero ni ubu buryo bwose wamaze kumbwira ko uri umunyamuziki kandi ukora mu buryo bwagutse. Hari uburyo bwo kubushobora kwigisha umunyeshuri, hari uburyo ushobora kuba umuntu yaba afite ikiriro nawe kugira ngo ngwino ucurangire, cyangwa se umuntu ushaka kwishimisha mu rugo iwiwe. Niyo mpamvu nkubajije izo nimero kugira ngo uwo muntu aramutse agukeneye muri ubwo buryo abe yavuga ngo Roger ndamusanga ahangaha. Tugarutse gato je kuvuga ngo turigisha muziki, ariko kwigisha ni mwibi bihe ubundi mu bihe bisanzwe nta mwanya ndabironkera cyane. Ubundi twebwe no gukora muziki dufise bande dufise bande tuvuza mu mariage tugira ngo tuvuza mu mariage no ma event atandukanye banga ahantu hose cyane mu bubare byubara bicuguruye twakorera Remera hano dukorera yego umva ari ufise akabari, ari ufise mariage, ari ufise ikibanza runaka, byose nta kibazo wese ndetse n'ibyo no mu nsengero dukorerayo gospel nubwo mvuza sekira ariko ndakijijwe ko navukiye kugira ngo agikristo. Yes birumvikana ntabwo waba ukora ibintu nk'ibi ngibi utarakijijwe cyane. Iyo abantu nkunda kubona wenda hari ababariye umuziki ahantu bita ku Nyundo, sinzi niba ujya uhumva n'abandi bawigiye ahandi hantu hatandukanye, ariko abenshi cyane bose bagiye bahuriye ku kintu cy'ubukristo. Niyo mpamvu igeze mbikubaza cyane, kuko uko byasa kose ntabwo wagira udukoresha umutu ngutu ibintu utabigize. Roger urakoze cyane rero, urakoze cyane. Numva twagenda, niba waduha agashingura cuma ko bita agashingura cumu sinzi. Narayendose mwana nkunda narayendutse